Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka National People's Youth Front kom shibenta ban Pynkhlaiñ shu ya ka rukom trekam ki samla po ka jalla baro ka wei minha ka singi sajan ka shiphotere uno pra arhajar arpu ar kalayo ban penlong ya ka jingelang ha ka snong Wahkaji Southwest Khasi Hills District ya ka ni ka jingelang ha ka ni ka singi la penlong da ka Npyf warsan lingdo langren area ha ka bari ki spa angot ki samla ka dong ka thain kila wan ye shimenta haringkat ka jingdon nang Nongïalam ka Npyf Meghalaya State Unit na do uba kitbor lang nongrem ubade president samla permen bha war general secretary samla Erastus Nongsiet ba last born son chief advisor NPP Ranikor block ba wording lan Hiar working president ba German Nongsiang vice president bat kibe kiri orang ba uba kitbor lang nongrem haba ai jingkren loang baga jing penlong ye kani ka jingelang kalong kum shibenta ban Pynkhlaiñ ka seng NPP lengba ki samla bat ulay thuru ba ka Npyf kala tre shitom bantur keleng ki jaka kendong kan shron jong ka jilla na ka banta ban Pynkhlaiñ ki samla hamanna ki constituency namar ba ka vote jing ki samla ha baro ka jilla ka don hadu hendriu phau ni hendriu pusan persen uba kit bor lang ngets kemru baling ba ka jingwan panya so ki samla ka ni ka dong ka than bat ka seng NPP ukertong ka NPP na po ka Ranikor constituency UMM dango unsayo ya ka jing job ka badan buram ha ka election arhajar arpulai ha ka ni sngi uba kit bor lang nongrem mulayo ban pelat pat baru ya ka jingrwa election jo ka Ranikor constituency ya ka bala tho bat pinbit pinbiang do samla thrang bor wanyang ubade president ka Npyf warsan lingdo langren area Syabat koi hak berterlai yang kini jingruai jauh dari selama jarak kulai kepada ini jingruai kepada kolom ke tim nagam ta ke National People's Party kepada insatem haman kita kah kepada ini selain ban campaign election ini dan ini penong ini meeting jangka parti ini dapat kemau kini pikir ya bahaka bayi election ada terparu lemba kikam tiba isa dago ilale nala syong rengkat berwei kuai tor bapaunam jong mereka dikasih jungi bagi lasnai atau ka history ka jingdai dan tijo ke politics bagi la penyo atau jingdai ka sosial berkuasa kenat ha dihagen ke porpat niyo yu kon samlarang ba jong mereka dong kathan ubalong kumong bajon mene kumususo tham nomor bajan mangki kandidat de mau ba tho ik pai kri basotrat ba yoru jingero atau semua ban ai kapki mai ba kawar sistem Osnom cedar Pak, kenapa perang? Mari orang kami hadir tangga tu kami nak lihat kami propon untuk jet balong deputy speaker mo, layo balong deputy speaker. Kali kapani yang kaji trip juru kami ubangi nila kami dari konstitusi. Hadir tu kami layo balong speaker jongka Meghalaya State Assembly. Batung juru minister juga sarkar jela. Batung juru ulayo bani mabun ki chairman apa jangka jela Meghalaya kejuri. Kali keberi ki trip kaju ko mono ikhmat juri. Ulayo ki kerja. Kali mono ikhmat juri hoy na job le. Nrai shalayo ya ki kerja di bala harus. Ulayo polisi ini perkat bad MLA polisi. Lagu mono minister tanggung yang responsible dari banyak. Mereka net bagi para di CCOE yang kata jumlah dengan ikhwan dengan kuat dan kedua. Badai NSA kalau kata orang bagi kan jet itu balong ekspor membar kuat jangka tang kuat juga district council. Ini kita nak sekhmat kita election. Nah kerennya ni kami rekam kan. Kami rekam bakia. Nak kita jadi berperkat bangunan yang kecil yang dong yang kata itu. Ibalas nak kau sipur di kelas. Kita jalan tu kena buka harum ada kata. Nampak berrepeat itu. Dan lagi di kelas berkonsen pelawan. Kita lima banyak lagi. Kau bayi terpau mana? Lagi ada division juga perlu diharamkan dari kau yang batangmu. Nanti kadang kan National People's Youth Front berbar kau kan berkesorkan, berkesan. Tidak berpedak lagu mengo. Yang terbaik pun sama kenapa? Ijinja wasmusi kumba klayoi kumba klay saki yang jinja pamanswa hapo lampi badai jinja pada shen hapo mukro campaign lagi nunggu kita mereka jika David
nakadaw ang imdan yung putusan watika. Kisu kimapon pada Siem, yang kalau kiwi kimno pan Siem, orang Hima nimpatlah yang pan pendak, kumka isu pan wenno itu diharikan di basyong apa termolong, kaji kuat pan pendak no, pan penerung, yang akan kasih yang akan kini kebakar juga insiden yang kebakar sosial dari India, kami kesorkan ada pas di resolution, kalau ada pas naga kabinet. KILP kebaki kon sama juga jadi ujung dia tawa dia pertasna berkuat. Dari kerja sorkar ke Siem banwana sudah dengan resolution atau assembly pada pas ya kan. Kita tak boleh pakai. Kita nak pergi. Dari kerja sorkar wapiong yang di college, dah ai kerdan kum ke People's College, yang kita pun pak di college apa jauh dalam ya. Kentok yang kasnapsin college bagi negeri orang tempau benar. Lagan dipai hal yang jong karek yang ditangkan ke sorkar lembaga National People's Party. Kabal don yang ini mission, vision, kibawang direction di nongre. Ngantep hamega ire jo pi kila yosno na mega fokus. Na yosno hasno lawan ka fokus. Na yosno na mega producer pro. Na yosno kami ketika mission, ketika vision, ketika chief minister bukan juga besar barat ke sama bahatin kajinja lalu kajing kedua tu ni kam kobe kat hendai ulang yoi kajing jot kelawan hati nongret itu ni nak kita tahu kuno penyerap nongret pasnai kene ke polisi kuno penyerap yang nongret itu ni hati snow ni kau kam kerja lalu kena nyaw parti. Kau fokus sama kawan Islam kau jadi la form yang ikut. Bagi ni ikut nimsam lagi pe parti. Dari baru ikut kita perform shoot forward, lalu up forward kio be yang skim fokus lemba ke basin development ke sorkar juga jadi ke kuat berajirap yang di nomor itu ni.